алейкум, азиз телесержилер, хаберлер информацион тақымы сонки әдіселер ақында Озлев қаларында тариф етежек. Студияда мен Фадиме Сейтмамучи алышам. Ве бүгін бойлы малюматлар хаберлер программамызда тақдим етілем. Сақшер мемуриеті тәсіл идарелерінде çalışmaға істеген мутихасысларны араштыра. 3 yaşındaki Elmira Halilova pahalı tedavilenuvde muhtaç. Yanvarının 13'ünde Rusya'da neşriyat konu kaydetili. Kırım Tatar Akademik Müzikal Dramatik Teatrası hayat serlevalı yanı spektaklini takdim edecek. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyir etiniz. Кырым Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksyonov, Kırım Cumhuriyet Nakliye Naziri Anatoly Volkov ve Şer Memuriyeti'nin başı Gennadiy Bakharev ile iş toplaşuvunu geçirdi. Tedbir ketişatında Sergey Aksyonov haber etti ki eğer yanvarının 17'sinden Akmezcit'te yağanaklar olmazsa yol ortasının çukur tamiri başlanacak. Cumhuriyet yolbaşçısı emde kurucu şirketler tarafından tamir işler becerilmesini katı nezaret altında tutmakını havale etti. Давайте во вторник и по республиканским дорогам, по гарантийным обязательствам. В данном случае, во-первых, будет видно, кто из подрядчиков, тут даже сейчас не о периоде идет, а зиме, уже видно о том, кто сработал некачественно, ну, то есть там, где уже поползло, там, условно говоря, там, ну, наверное, там 80-70%, то есть, как бы, той работы, которую сделал, там отдельно правоохранители, но в случае, если за гарантийный ремонт за свой счет проводят, то есть полностью, все, ладно, договорились, обойдемся без возбуждения уголовных дел. Но на будущее, опять же, надо учесть, что уже подрядчик, выполняя определенный вид работ, то есть в данном случае, то есть как бы не справился с поставленной задачей. Türkiye Parlament idare etuvning prezident şekili hakkındaki konstitusiyon islahatının esas cihetlerini algışladı. Esas kanunga dengişmeler leyhasını hükümdar adaletlik ve inkişaf firkası kirsetti. Düzetuvler prezident vekiletlerini kenişleti. Ayralda onun emirlerini çıkarmağa nazirler tayin etmege, konstitusiyon dengişmeler hakkında sualını referendumga çıkarmağa hakkı peyda ola. Bunun beraber devlet başı firka azası olarak kala bile. Сақшер мемуриеті тәсіл идарелерінде çalışmaға істеген мутихасысларны араштыра. Kırım Tatar тілі, химия ocalары ve bala бақча terbiyecileri, evvel çalışkan ve çalışmağanlar davet etilelер. İşke kirmek için tek gerekli vesikalarını toplap yerli memuriyetke müracaat etmek gerek. Tafsilatlarını bizim muhabirimiz Alime Kaybulayeva bile. Çalışmaға ер жоқ, тек істек олсын. Бойле депте всиретер Сақшер мемуриетінің рейс муавины Шериф Османов. Бүгін оқув юртларында мутихасысларының етішмемезлігі ақында сөз юрсетерек. О ерлі сәкенлеріні ішсіз отырмайып келіп, өз зенаты бойынша çalışmaға чағыра. Кечкен елі мутихасысларының етішмемезлігі себебінден лицей мектепте Кырым Татар милли сыныфы açılmadı. Ama bu sene sınıfның açılması planlaştırıla. Oca da belgilendi. Балалар бақчаларына да terbiyeciler керек, çünkü yakın vakit Ahmetхан Султан микрорайонында федераль мақсади программа черчевесінде балалар бақчасының құрылығы екінленecek. У нас 4 детских сада. Мен айтмаға істейім ки bizim сақ шерімізде çalışmaға çok boşkerler, vakansiyalar бар. Biz şimdi көтлеве haberler vasalarına mutihasıslar kerekligi hakkında ilan berdik. Men hem Kırım Mudis Pedagogik Üniversitetini, hem Kırım Federal Üniversitetini bizge оқuvni bitirkenlerinin jedvelini bermek ricasının bulundum. Ve biz bu yaş hocalarını işke kabul etmege razı olganımızını bildirdim. Bizde 4 bala baqchasında rekonstruksiya işleri geçem. Bundan gayrı Ahmetхан Султан mikrorayonunda bala baqchasının kuruculuğu yekünlene. Bu yerde 150 bala tahsil alacak. 10 aydan son bizge bu derege mutihaslar gerek olacak. Yakın vakitte Күнешчик bala бақчасы da dengişecek. Onun yerinde yanı zemanevi texnikanen donatılgan bala merkezi kurulacak. Bina ende 50 yıldan beri tura, mında 140 bala tahsil ala. Onun beraber Күнешчик bala baqchasında milli takım da var. Anda 22 bala katnay. Bala baqchasının müdiri bizge olgan problemalar hakkında emde okuv idarege terbiyeciler gerek olgan haqda bildirdi. Наш детский сад. Bizim bala bakçamız federal maksadi programmasına kiri. Bunun beraber binada rekonstruksiya işleri yapılacak ve epası teknika, mebel yanılanacak. Bugün epası ende eskerdi, dersler manda Rus hem Kırım Tatar tilinde geçirili. Bizde 3-4 diğer milletli balalar var. Onlardan ana babaları Kırım Tatar tilini öğrenmesini isteyirler. Biz onlarını bu tilge öğretmeye tırışamız. Hem de derslerini tek Kırım Tatar tilinde geçiremiz. Сақ шайырында оқу уsuliyet bölügünün yolbaşçısı Ayşe Барабашева kaydetti ki
Анатолий, ожаларның yetişmemezligi себебінден шымды çalışkanlar қиналалар. Олар кергін низамда çalışmaға мечбурлар. Bunun beraber o işке kabul etilgenler nasıl айлы қалажақлары hakkında bildirdi. Para, staj ve iş kolemi ile bağlı olacak. Есть школы, в которых... Ожалар yetişmеген мектеплерде бар, bu mütexassislar pek қиналалар. Çünkü onların işi çok. Olar emde dersке hazırlanmaq, emde balalarını meraklandırmaq kerekler. Aylık ise belgelengen para, derslerinin saatı, sınıf reberligi, defter teşkürü boyunca tayinlenecek. Orta aylık bizde 20 binge kadar yeti. Oca tahsilini elde etken ve okul idarelerinde çalışmağa istegen Kırım sakinleri öz rezümelerini bu elektron adresine yollay bileler. Алиме Кайбулаева, Алишер Алимов, Millet için. Күтлеви мәлімат васталарында бойлы хабер пейда oldu. Devlet Duma mebуслары тарafından ana kapitalı paralarından bir kere berilgen 50 bin ruble hakkında kanun leyha kirsetilgen imiş. Bu sebepten Nefaka fondunun acele bağına bu paralarını almak hakkında telefon etip başladılar. Kırım Cumhuriyeti boyunca Rusya Federatsiya Nefaka fondunun bölük reisinin muavini Lyudmila Pupышева anlattı ki bu vakıtka kanun leyha da kabul etilgeni yok. Demek tazminatını da beklemek gerekmey. Деньги будут выплачиваться только в том случае, когда будет нормативный законодательный документ. То есть должен быть федеральный закон, которым четко законодатель определяет, в каком размере, в какие сроки и кому будет положена эта выплата. Поэтому на сегодняшний день закона такого не принято. И спешить или торопить время, я думаю, не нужно. Пока нет законодательного документа, дающего право органам пенсионного фонда проводить какие-то выплаты из средств материнского капитала. Как только будет принят закон, конечно, мы будем его выполнять. Ну и об этом обязательно мы проинформируем наших владельцев сертификатов и граждан, проживающих в Крыму. Kaydetmek gerek ki 2015 seneden beri ana kapitalı programması muvaffakiyet ile amelge geçirildi. 2 yıl devamında bir kere berilgen tazminatlar darqatıldı. 2015 sene analar 20 bin ruble aldılar. 2016 sene ise olarga 25 bin ruble berildi. Yanvar 10 күні телеканалымыздың эфирінде 3 yaşındaki hasta kızçık Elmira Halilova hakkında lefqa çıqqan edi. Hatırlatamız kızçıqның diagnozu көз sınırlarının şışığıdır. O Moskvada tedavilenuf keçmege muhtaç. Qoranta ise kerekli sermiyani tapıp olamay. Bu sebepten bizim muharririyetimiz para toplamağa yardım etmek için lefqa çıkarmağa karar aldı. Ama bizge teslim etilgen rekvizitlerde hata kaçırılgan. Bunu Halilovlar ailesine yardım göstermege hazır olgan bizim seyircilerimiz haber ettiler. Bu sebepten şimdi ekranlarda biz kızçıqның anası Zera Halilovanың doğru şot hesabını gösteremiz. Tamam bu hesapqa paralarını yollamak mümkün. Bugün muharriyetimizge qara haber keldi. 93 yaşlı olgan cenk iştirakçısı, partizan hareket iştirakçısı Karaman Ametxan Sultanның qorantasının yakın dostu Safiye Kosse vefat etti. Zenat boyunca o ekim edi. Bundan da gayrı Moskvada o kino aveskarlarının klubuna kireydi. Keşinleri halkımızın şanlı oğlu Ametxan Sultan hakkında lef hazırlaganda bizim televizyon takımımız Safiye Hanım ile görüşken edi. Cenaze namazı ise yarın Bakçısaray rayonunun Почтовой koyunda saat 13'te olacak. Yanvarның 13'ünde Rusya'da neşriyat kunu kaydetili. Bu san 1703 senesi Vedomosti adlı birinci Rusiyalı neşir gazetanın derşetili başlağanının bağlı. Bu konu adet olarak eposu jurnalistlerini hayırlaylar. Çünkü bizim devrimizde gazetalar tek basma şekilde olmaylar. Çoğusu neşirler çeşit içtimai aklarda taqdim etilgen. Kimerlerinin o saytları var. Tafsilatlıca Nevbeti Kelefhamızda. Kırım Yarımadamızın en yaş gazetalardan biri bu Merhaba birinci gazeta 2015 senenin noyabr ayında dünya yüzünü gördü. Gazetanın rubrikaları meraklı olmasa uğrunda tamam bu muharriyette çalışalır. Baş muharrir Gulnara İlyasova gazetanın çıkarılığını bütünle nezaret etti. Her şey hem dülber hem hatasız ve anlayışlı olmak gerek. Okuyucularını meraklandırmak için mevzularını doğru seçmek gerek, dep paylaşa baş muharrir. Birinciden mevzunu saylamak ve okuyucularının samimi olmak gerek. Zemanevi texnologiyalar ise жылты içki sayfilerini meraklı etmeye yardım etti. Merhaba gazetası haftada bir kere çıxa, onun üzerinde 4 insan çalışmakta. Bu baş redaktordan gayrı versk etici ve iki muhbir. Gulnara İlyasova'nın sözlerine göre gazetanı tek büyüklerde geldi, yaş balaçıklar da okuy.
Bizde балалар için слово маленьким экспертам adı рубрика бар. Анда biz küçük okuyucularga sualler beremiz. Olar o'z nevbetinde cevaplarını yollaylar. Biz bu cevaplarını her hafta neşir etemiz. Eminlik ile aytam. Bizim en yaxşı okuyucumuzga 4 yaştır. Yani 2017 senede Merhaba gazetanın hadimleri öz okuyucularını kuvandırma hazırlar. Merhaba gazetamızda geçken sene 8 şerit бар edi. Bu sene da 4 şerit koştuk. Bundan da gayrı Kırım Tatar tilinde bir sayfa açtık. Bu sayfani çoğrak dep adladık. Sayfa Kırım Tatar tilini öğrengen insanlarga yardım eder. Сельский труженик adlı gazeta ise öz 84 yıllığını kaydedecek. Gazetanın birinci serlevası kolxozni put sonra Leninец ve Bolşevikskaya pravda oldu. Şimdi gazeta Ахмеджит rayonunun resmi neşri sayıla. Gazetanın baş redaktor Andrey Trofimov kütlevi malumat vastalar sahasında 20 yıldan ziyade çalışmakta. Сельский труженик Крыма — это официальное печатное издание. Сельский труженик газетасы Кырымда resmi olarak neşir etili. Gazetada en esas malumatlar resmi olarak neşir etili. Bu rayon şurasının şer memuriyet başının kararı oldu. Nefaka fondu belgi fondları bizden sık surette çalışmaktalar. Şu sebepten gerekli malumatlarını bizim okuyucularımız mecmuamızda bileler. Gazetanın içinde Kırım Tatar tilinde Salgır boyu adlı bir haç sayfası var. Bu leyha geçken seneden beri ömürge geçirili. Ахмеджит rayonunun en aktual haberleri Salgır boyunun sayfelerinde neşir etili. Уникальный проект под названием «Салгыр бою». Salgır boyu unikal leyhadır. Medeni leyha olğan için pek meraklıdır. Bu leyha 2 ve 2'den ziyade tillerde neşir etili. Mında toponimikadan gayrı lakırda kitabı berili. Bu kitap tilini zenginleştirmege yardım eti. Bundan gayrı Kırımda yaşayan belli insanlar hakkında, din ve çeşit milletler hakkında malumat berili. Bugünkü günde Kırımda 300'den ziyade basma neşirler kaydetilgen. Bugün biz de öz zenadaşlarımızga icadi muvaffakiyetler, meraklı mevzular ve bitmez tükenmez gayret dileyimiz. Safiye Şukurova, Akim Bekirov, millet için. 90-cı senelerde belli olğan lisey gruppasının solisti Kırım sakini Jana Rashtakova vefat etdi. Bu hakkında onun dostu Prokhor Shalyapin haber etdi. Bundan da gayrı 33 yaşlı yerci bir sıra muzikal mükafatlarının sahibidir. Şelleli ve Hrustalnaya nota Kırım festivallerinin iştirakçısı. Evvelki malumatlarga göre vannada Jana'nın başına raf düşüp ölüm sebebi oldu. Jankoy rayonundaki koy hocalıqnen uğraşkan iş adamları Muscat de Provence Fransuz qabaqlarının saqlanu sırlarını taptılar. Bundan da gayrı Pablo F1 adını taşıgan çukundur var eken. Meraklısı şunda ki bu çukundurның alma adamı var. Mirnovka yani Jurgun koyunun vitaminler hazinesi hakkında Sabriye Halilayeva devam eti. Bazarda sorağanda ne yerde en lezzetli Muscat de Provence Fransuz qabağı saqlana, hepsi aytar. Bu Jankoy rayonu Mirnovka koyunda. Mında kış devamında Rusiyanın 25.000 tonna qabaq arasında 1.000 tonna saqlana. İş adamı Олег Rogoshin sebzecilikten uğraşa. Onun aytqanına göre Fransuz qabaq ostrovunu Jankoy rayonunda Süleyman Abbasov ve Remzi Bekirov көрсеттілер ve işletip başladılar. Muscat de Provence qabaq öz bereketliginen belli. Onun ağırlığı 1,5 kilodan başlap 30-gaca olabilir. Sebze bar gece saqlanıla. Bazarda da onu satmak kıyın değil. При выращивании тыквы давать минимально. Qabaqni o'stirganda nitrat ve suvni az qo'shsangiz o yaxshi saqlanadi. Yaz mevsimine kadar g'ayib olmasa anda nitrat az. Олег qabaqlarını nasıl saqlagani aqta sırlarını açtı. En esası bu sıcak ve kuru hava. Bu şaraitlerini yaratmak için pirolis furun kuruldu. Akim kerekli şeylerini satıp aldı ve furun kurdu. Bu furun yardımıyla qabaqni saqlamak mümkün. Bundan da gayrı furun addi işletili. Onu kızdırmak için ziyan olgan sebzeler ve kerekmegen çöplük işletili. Jurgun koyunda qabaqtan gayrı diker faydalı sebzeler östereyler. Agronomlar Jankoy toprağında Galant Abbaka kavuçunu saçıp asraylar. Yaz mevsimi devamında 9 tonna kavuç toplanıla. Bundan da gayrı Pablo F1 adlı çukundur österili. Kaydetmeli ki bu tatlı çukundurunu aşağında alma kokusu ve damı sezili. Bu sebze qabaqında subuqni seviye ve çok vakit devamında saklanılmak için subuk gerek. Çukundur Kırım toprağına yaxşı alıştı. Alıcılar arasında onun büyük keyfiyeti bellidir. Bahtiyar Rashidov 90-cı senelerden başlap fermacılıkla uğraşa. Onun fikrine göre sebzeler koy, echki ve qara mal için pek gereklidir. Kozlagan malda ballarına sütü jetmek gerek. Soğuklarını көргенде 10 gradus bolayatır, 20 bolacak deyler.
мына бұл күнлері мындай вақты 2 барабар зияде қарамақ керек. Қозысына сүт жетмек үшін анасыны мына қабақны беріп тұрмақ керек. Чүгілдір, морковны, арпасыны рационда бұл шейлер болмақ керек. Аллаға шүкір, көйімізден шықмай бұл шейлер өзімізде табыла бар. Қайдетмелеки, Қырымда өсірілген себзелер Қазақстанда яқшы белі. Енді жоқтан берлі ашайтмалар анда экспорт етілелер. Экологик жиеттен теміз қабақны жүрғын көйінде ел 12 ай өстірелер. Евел ezелден Қырымның ялы бойларында яшаған Қырым татарлар үшін қабақ севімлі ашлар пішілмесі үшін kullanılайды. Қабақлы қамыр ашлар софраның ерашығыдыр. Қабақ теклезетінен дегілде файдалы хусусетлерінен белі. Сабре Халиляева, Энвер Аблазиз Миллет үшін. Якын бір асырлық омыр кечіріп, рухтан түшмемекнің сыры неде. Бұны Бақчысарай районның Викторовка койының сакині Эмир Усейн Маву яқшы біле. Кеченлері 95 елығыны қайдетті. Юбилярға бізім телевизион тақымымызды yol алды. Эмир Усейн Маву 1922 сене январь айының онында Ялта шерінің Айвасил көйінде чоқ балалы қорантада доғды. Оның бабасы да яш олғанда кечінді. Бұл себептен Эмир Усейнні қартанасы тәрбиеледі. 20 яшында Ялта киностудиясында киномеханик олып çalışты. 1941 сене оны ордуға алдылар. Австрияда ве Романияда женкілешті. 1945 сенесі Қырымға қайтты. Вемындан Өзбекистанға сүргін етілді. Анда арбелештірілген базаға вулканизатор ішіне кірді. 1992 сене Қырымға қайтып келе, Викторовка көйінде ерлеші. Эмир Усейн бейінің екене арзусы бар. Өз туған көйіне қайтып, анда яшамақ. Ама бүгінгі күнгеже дамарта алып оламадым. Ben armiyana gittim. 45 senesi geldim. 45 senesi Sereniyadiya'da geldim. Çıktım. Taptım makamı. Taptım anamı. Hepsiyle görüştük. Қайдетмек керек ки Эмир Усейн Қартбабаға Русия Федерация президенті Владимир Путинден келген Хайырлав мектебіні тақдим еттілер. Бұл мектептен юбиляр эфсаневи ғалип шыққан несілге айет олғаны қайдетіле. Бұл несіл женг девірінің сынавларындан кечті. Девлетіні яныдан тікледі. Ве бүгінде негіз олара қызмет ете. Эмир Усейн Қартбаба оны айрылған урмет ве диққат үшін тешекүрлер білдіре. Allah kısmet etsin. Benim gibi cenk olmasın. Yaşayışlar kursunlar. Benim yaşıma gelsinler. Başka bir şey istemem. Benim yaşıma keser oldu. Эмир Усейн Маву бүгін қызынен яшай. Оның қызы Зера ханым өз бабасына тәрбие ве севгі сайғы үшін миннетдар. Babam invalid olup geldi Cenk'ten. No invalidlikini almadı. Çalıştı. Sonra bizler doğduk. Bizlerin balaban etti. Terbiyaladı. Оқып bitirdik mektebin. Высшие учебные заведенияларын bitirdik, институтларын bitirdik. Эле bizlerin güzel terbiyaladı. Эмир Усейн Қартбабаның 2 баласы, 4 торыны, 8 торындан торыны бар. Торындан торыны Камила Қарбабасыны пек севгені ақта айтты. Мен Қартбабамны пек севем, ве сағлам олғаныны істейм. Қартбабам мана әр вақыт бағышлар бере, конфетлер ве мандаринлер. Эмир Усейн Қарбабаның этрafında әр вақыт севгі ве диққат мұйты үкім сүре. Доған күні есе мұзбет дұйғылар да зияде чоқ. Султания Седакаева, Умер Мустафаев, Миллет үшін. Земаневи деверді қадының ролі насыл. Бұл суал инсанларыны чоқ еллар девамында мерақландыра. Бүгінгі әлемде техник, терақият, яңа ачылықлар, эмансипация ве феминизм дүниясында бұл суал ең кескі алда тұрмақта. Русская община Крыма адлы региональ джемиет тешкиляты «Женщины Крыма. Лица и судьбы» адлы фото-сергіні тақдим етті. Анда улу Джан Джинкінің ветераны, Ақияр арби әрекетлерінің иштиракчысы ве орден славы кавалерии Қырым татар қадыны Хатиже Ислямованың фото-ресімі тақдим етілді. Біздің мұхбиріміз Султания Меджид фото-сергінің ачылуында болынды. «Женщины Крыма. Лица и судьбы» адлы фото сергінің ачылығы Қырым ресамлар евінде олып кечті. Серги ярым аданын тарихында вез земаневи аятына қадын қошқан иссесіні айдынлата. Оның темелінде ачық юреклік, қайрие ве құрбанлық анелері мевжуд. Выставка – это результат проекта «Женщины Крыма. Лица и судьбы». Проект осуществляла русская община Крыма по гранту от Союза женщин России. И результатом этой работы по проекту стала эта выставка,
которая имеет два аспекта. Это исторический аспект, который представлен в 5 стендах. И второй аспект – это современницы, женщины-современницы Крыма, которые сыграли свою роль в экономическом, социальном, культурном, образовательном и общественно-политическом развитии Республики Крым. Сергинин экспозициясына 5 тематик стендлер ве 50 фоторесімлер кіре. Бұл ресімларда Қырымның земаневи яшайшында ве тарихында қадын ролі көстерілі. Әрбір ресімде Қараманның аяты ақында тарих етілі. Фоторесімлерінің бірісі Улу Джан Дженкнің ветераны, Ахяр Арби әрекетлерінің иштиракчысы ве 2-ші дереже орден славы кавалері Хатиже Ислямоваға бағышланған. Қырым татар қадыны Хатиже Ислямова Улу ватан женкі еллары Ахяр Хорчалановында иштирак етті. О яралы аскерлерні атештен чықарып, оларны тедавиледі ве истихбарат алып барды. Әр күн өз аятыны телукеге оғратып, өз ватанына садық қалды. Ама 1944 сенесі оны башқа Қырым татарлар кебі сүргін еттілер. Катюша участница обороны Севастополя. Она окончила училище фельдшерское в Керчи, училась, а затем ушла на фронт и выполняла роль санитарки, медицинской сестры, помогала раненым. Затем уже после войны она работала акушеркой и огромное количество детей приняла в свет, что называется. Фельдшер Хатиже Ислямованы зенаддашлары Катя деп адлайдылер. Истихбаратта олғанда бір күн Хатиже башқа әскерлерінен берабер бір немсені туттылар. О қиметлі малюматларны біле екен. Бұл себептен генерал Гарпищенко истихбаратчыларға тешеккүрлер білдірді. Яш фельдшерде диққатсыз қалмады. Во время войны она ходила в разведку, совершила подвиг. Потому что, несмотря на то, что она маленькая, очень худенькая была, они притащили языка, громадного немца, фрица, очень ценного. И за это она получила из рук генерала Гарпищенко пистолет, именной пистолет, была им награждена. Но затем получила медаль Даши Севастопольской за оборону Севастополя и орден Отечественной войны второй степени. Сергинин ачылуында фоторесімлерінің модельлері, фоторесамлар, сиясет, медениет ве жемиет әрекетшілері болундылар. Экспозицияда әмді Қырым Жумхуриет медениет назирі Арина Новосельсканың портреті де бар еді. Назир білдірді ки, өз ресімні мұнда көрмекні беклемеген едім ве айретте қалды. Самое главное, вот какой поликультурный Крым, какой он многообразный, какой он разный. Такая же сегодня выставка. Ведь женщины самые разные лица представлены, лица и судьбы, как точно названа эта выставка. И как она хорошо определяет вот внутреннее такое богатое содержание женщин, которые живут в Крыму, которые трудятся в Крыму, которые созидают в Крыму. Я выступила с идеей сегодня сделать продолжение, сделать мужчиной Крыма, лица и судьбы. Это, думаю, будет не менее интересно. Но мы, конечно, будем поддерживать эти проекты. Сергинин мусафирлері үшін крымский сувенир адлы рус халк алетлер ансамблі чықышта болынды. Сергинин экспонатлары Қырым жемиеті үшін мерақлы, чүнки оларның темелінде ерлі малюматлар бар. Женщины Крыма лица и судьбы адлы серги тамам бойле лейха амелге кечірлігі черчвесінде Русия қадын бірлігі ярдымынен азырланды. Левиза Сидбилялова, Султания Меджит, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Қырым татар академик музыкаль драма театрысы Хаят Серлевалы яңы спектаклінің премьерасына азырлықлар көре. Саналаштыруының режиссері Өзбекстанда нам қазанған артист Валихан Умаров. Генераль репетицияда бізді мұхбиріміз Мавиле Эюб болынып, бұл сефер театр актерлары мұхлислеріні нелерінен қуандырачағыны сора білді. Хаят Серлевалы спектаклінің мұндережесі аят Qoranта ве жемиетінен бағлы олған кескен меселелерін айдынлата. Саналаштырылув драма жанрында тақдым етілежек. Актерлар емелер ке спектакль бір кемсені первасыз қалдырмас. Мұхлислер бойлы кебеттерен мұндережелі спектакліні да көрмеділер дей олар. Баланың ilk шыққан сесінден кімсе қорқымайжақ. Бағыра берсін. Шүнге қорқылажақты ши. Қалмайжақ, еркешеңленежек. Бұл
саналаштыру спектакльный режиссеры. Өзбекстанда нам казанған артист Валихан Умаров үшін ilk спектакль дегіл. Актерлар тақым айтқанларына көре, тежіребелі икметлі режиссерлар ве ожалармен çalışmak пек mühimdir. Çünkü актерлар илерлемек кереклер. Спектакль Türk драматургы Тücer Cücen оғлы әсері бойынша саналаштырылды. Олажақ премьераның режиссері өзбек халқының ең намылы, белі сана ұсталары. Асылда инсан оларақ пек терен, икметлі адам Валихан Умаров саналаштырды. Бұл инсан театрымызның ең садық ве яқын достыдыр, о бізге тоқтама ярдым ете. Мен айтмақ істейім ки, бұл Хаят адлы спектаклі, бұл сефер, кім сені первасыз қалдырмас, чүнки бекленілмеген сюжет, бекленілмеген муит, асылы біздің сейіржелеріміздің бізні бойлалда да бір вақыт көрмеді. Ве мен емінім ки, бұл спектакль әр кезде терен из қалдырыр. Çok yıllar devamında Kırım Tatar Tiyatrosu ve Özbekistan Devlet Tiyatrosu işbirlikte bulunup bir sıra işlerini taqdim ettiler. Milli Tiyatromuz tarafından teşkil olunған bir temaşa ve spektakllerge bu salon rıkmarık insanlar ile tolu ola. Hayat spektaklinin premierası yanvarının 24 konu ve 31 kunları olması beklenili. İstegenlerinin yapısı davet oluna. Mavile Yup İbrahim Ganiyev, millet üçün. Hatırlatamız, yarın yanvarının 14-інде Борчоқра қасабасында Алиме Абдинанова adını taşıған 44 sanlı мектептің қапылары bu оқу müessesinde çalışmaға istегенлер үшін açılacaq. Yanvarının 15-інде de ana babalar ve talebeler davet etileler. Şimdilik болған malumatlarımız еді, bizim televizyon takımlarımız yanı malumatlar üzerinde endi çalışmaqtalar. Nevbeteki Rus tilindeki haberlerini meslektaşım Neriman Tarsinova ile kaçırmаңыз. Men ise sizge rahatlık günlerinizni samimi umutda keçirip, evlerinizge daima tek iyi haberler kelgenini tileyim.